To je tačno. Ako je govor od srebra, onda je šutnja od zlata. A i ovo je tačno. Bolje je da pametno govorimo ili da mudro šutimo. To je arapska uzrečica, samo što ja nisam Arap, ani akrap da drugima krv pijem i istina ne smije da se krije, jer kad je istina u pitanju, ona ne smije da se dovodi u pitanje. Sad ide pitanje. Da li istinu uvijek treba da prešutimo i da često šutirani budemo, zato što uglavnom šutimo kao da ništa u glavi nemamo i šutnjom stalno dozvoljavamo da drugi budu glavniji, a istina da bude obezglavljena jer je prešućena zato što hoćemo da budemo pametni, pa samo šutimo u mudrosti koja je se zaglavila. Zato što su nam drugi njihovu laž uvalili, a mi to sve prespavali i prihvatili, a oni misle kako smo ih za onu stvar uhvatili. To je stvarno naša stvarnost. Zaboravni smo jer stvoritelja istinito ne osjećamo, ne svjedočimo, ne shvatamo, zato što samo skačemo, rujemo i vjerujemo kao da smo neki vjernici i vjernice koji samo moraju šutiti, mudrovati i mutavi biti da bi drugi mogli mutiti i nas krotiti i koriti i ukrotiti, jer smo konkretno kahu pili tamo negdje u kortu i to nije korektno. Zato na posao. Nismo mi sisali vesla da bi vi bili Nikola Tesla, koji voze kola Tesla, a mi da budemo volovi jer vi tako volite. Zato šuti i ne moraš sve čuti i ne moraš sve reći, ali istinu ne smiješ držati u svojoj vreći za spavanje i zaboravljanje koja se zove glava.